सर्व्हिसेंत नियमित करचे आणि दिसवडो दोबरात करचो म्हूण पणजे महापालिकेचे सुमार 350 सफाई कामगार बेमुजत संपार गेल्यात। शारांतलो कोयर उखलप बंद केला। कामगारांनी कोयर एकठांय करपूय बंद केला। ते शिवाय भौशीक सुवातींनी नित्याची साफ सफाई केल्ली ना। ते शिवाय पब्लीक हॉलिडे दिसा पगारी सुटी करची म्हूण सफाई कामगार मागतात। कितलेशेच म्हयने जाले महापालिका मागण्यो तडीक लायना जाल्ल्यान निमणे नाताला लागीं पावल्ले आसतना कामगारांनी संपाचें अस्त्र काडलां। Unless and until our demands are fulfilled, two major demands: regularization of daily wage earners, and secondly, enhancement in their salaries, in addition to other small issues. Those need to be issued. We can wait for this resolution of those minor issues. Moment these two major issues are resolved, those minor issues along with those issues will be immediately will get resolved. हे सगळे पार्श्वभूमीचे आम्ही ठरलेले आसा। जोपर्यंत आमची मागणी पूर्ण जायना तोपर्यंत आम्ही टूल्स जे आसा, कामाची आमची आवतास जे आसा ते आम्ही हातान घेवचे ना। CCP ऑथॉरिटीज आसा त्यांच्यानी आमचे युनियना वांगडा जे आसा न्ही ती एक संयुक्त मीटिंग घेवची वाटाघाटीसाठी जाता, जी कलेक्टिव्ह बार्गेनिंगची। बीजेपी सरकार येत सावन लोकायुक्त RTI सारकिल्यो संस्था खिळखिळ्यो करून दवरल्यात। भ्रष्टाचाराक उपाय करपाची वेवस्थाच सरकारान लंगडी करून दवरल्या। सस्पेंड केल्ल्या भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांकूय हेच सरकार परत घेता। असलो सरकार भ्रष्टाचाराक उपाय करपाक शकचो ना अशें काँग्रेसीन बीजेपीक म्हळां। दुसरे वटेन काणकोणची रुबी रेजिडेन्सी कोसळून वर्स जायत आयलें। आरोपी बिल्डर खंय पावले काय असो आलेक्स रेजिनल्डान प्रस्न काडलो। Honorable Defence Minister of India Manohar Parrikar said zero tolerance to corruption on 15th August 2012. And on 16th August 2012, he reinstated a suspended sub-registrar Asha Kamath, who was caught red-handed accepting bribe. Then that PSI, some Parab, he was caught red-handed, he is reinstated today. This government, if was serious against corruption, should have dismissed him from service. And the institutions which are required to put corruption in place, like Lokayukta, like Vigilance Department, I have totally collapsed. RTI machinery is completely collapsed. So how this government is going to curb corruption? This government is creating very healthy atmosphere. बरे वातावरण क्रिएट करता भ्रष्टाचार वाडपाक, नोकऱ्यो विकल्यो गेल्यो वतात. This government has crossed all the limits of shamelessness. काणकोणा रुबी रेजिडेन्सी कोसळपाचे घडणुकेक 4 जानेवारीक वर्स जाता। ते बिल्डिंगे पोंदा 32 लोक मेल्ले। आरोपींक अजून धरिल्ले ना ते नात, तांची प्रॉपर्टी जप्त केल्ली ना म्हूण आलेक्स उलयलो। गव्हर्मेंटान काय केलें ना तांकां जस्टीस दिवपाक, ते अरेस्ट करून एक्यूजाक। नाव एक्यूज इज एब्सकॉन्डिंग आनी मुगे मागणे हा गव्हर्मेंटाक तांकां he should be arrested. He should be arrested immediately. His property should be attached, and justice should be given to the people who have died. Bureau report, Prudent. घेऊया एक विराम।